Kembali pi barang ibrahim sebagai pi sekat kubor mentara janmit syawun paji kubor gubnya in pek syawai kemat kongsan. Ajing keren menteri yang bakdo keri Narendra Modi syakari hak programan kibat barulah banjur halor kejingdan kamban yada ya kemariang. Lightly ki an pengat kendon le snil ke Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, bat Bharatiya Saksha Adiniyam kinsa sedang terekam no nadul syah kesni. Penlim ke India ke South Africa ha ke ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024 final ke bala up hadu kerwis nam banyak ra ya ke Global Trophy. Kalek ni ambil dan kelam, sedang kalek ni amjong kipnar Meghalaya. Kikubor kibabnya. Menteri orang bakdo keri Narendra Modi mentaka sengi ulah keren sepang kajing pelat ya kajing hilap pat bak bakar pang ka sengi rakhe ya ke World Environment Day mentah usnam. Ka ek pir ma kinam haba ajing keren sekipat nong senong jong keri ha ke programan kibat ha Akashwani hene ka step menteri orang bakdo keri Narendra Modi ulah kentu ya barok ke breu na kaleng keri ke perthai baki de bantung we uding rengkat bak jong ka keme ne ha ka kerteng jong ka ulah benrap ba kane ke jing lapat ba akan ajing mentoy bat ya daru ya ke perthai. मैंने सभी देशवासियों से दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. Ki lightly ki kendon an ki batmai ki ba an pengat kendon kum ki kamle snew ni criminal laws kata ka Bharatiya Nyaya Sanhita arajar pulai Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita arajar pulai bat Bharatiya Saksha Adiniyam arajar pulai kin sedang terekam no nadula syai kesni. Kesorkar India kala penlong ke jinglang nakapor syakapor bat kejelakum jo ru bat ki Union Territories bat ha ka juk kapor la penbiang lut ya ki kor ki bor teknologi badon kam ki ji hikai pentibet bat ki jing so thu pat ba ha ka bede bat ki jing pentrekam ya kini ki kendon an batmai penkut ke India ya ki jing ap mi lenti bakat wais nam ban yo ra ya nam job ha ka ba hapo ka jing lam jong Rohit Sharma ka kenhuni lek kai ke India kala ha kala ban job ya ka nam la do ha ka ICC Men's T20 Cricket World Cup arajar persau da ka penlim ya ka South Africa dah nyo run ha ka final ka balalong ha Kensington Oval henin ka meet kani ka long ka kubor Bakam bentit ningkong ke jengyok kamai jong Virat Kohli ka balong hinyo pun riuran batu Aksar Patel ka balong sau penyuran kalau penlong ya ke India banyo hadu shispa hinyo pun riuran bat ha hinyo wicket haki arpau over ka balong ka jing kamai ran ka bahe du banyo ha ka limpung yele kai final kishen rang jong ka T20 World Cup hababe e ka thong ka balong shispa hinyo punyo ran ka South Africa kalala ban kamai tang shispa henrib khandai ran bat ha pra wicket bat ka jingyo jong kani ka kinhon ya kani ka ran ru kadai namar ka jingla jong u Henrich Clayson u balayo sanpu aran nakabenta ka India u Hardik Pandya ulayo ban penhap lai wicket kat ba u Jasprit Bumrah bat u Arshdeep Singh layo mar ar wicket armut na kinong tit cricket bapaw bahajong ke India kataw Virat Kohli bat u Rohit Sharma kilapin bana bakin syong that no nakalimpong yele kai T20 International hadian baka kinhon jong ki klayo ra e kanam la du haksin ka baar hakalimpong yele kai T20 World Cup hakawai pat kalyang hadian ka jingjob jong ke India ha ka T20 World Cup kinong syong snong ka Shillong kilaya le sngob ha ka babon na ki dong bat ki snong kilaya mi ban le sngob la sakhiru babon na ki breu kilasay ya ka lama ka ribat tiet ya ka bom ringkat ke shat sngob hasurok Bureau Report DD News Meghalaya
Ka kenhun la no ka nyutrap National Liberation Council ka bala kentat ya kejing kernya suk menta kelakwa bani keren biang sasisin. Kat kum ketelong kubor uksiang jong ka HNLC uba sadan bla ulaong baka seng kampat syam lakhang sendon ya kejing kernya suk namar ba kadon kikat ya kikat tu kat ni kijing dawa pat kata kalong ban ma ya kejing lek jong ka manweng no ya kejing kin bean bat ban weng no ya barok kim kut duma persya ya ka bat lada ka sorkar kalak ban menjur ya kini kijing dawa ka seng kanwan sya kami jing ya keren Menteri rang ba ukon rat ke sang ma lo putip ha ka sing thoding ba ka sorkar jela kle keren ba ka sorkar pedeng ban ya keren bat ka HNLC ha ka bedai ba kijing map ya ki kam jongki Possible that I just say that it's a blanket amnesty we'll give to or we can give. It's case to case basis. It has to be looked into. But Government of India and both Meghalaya government have said that we are ready to discuss all these matters. But giving a statement that general amnesty will be given is going against the and deviating from the normal process that's followed by Government of India and by mainly Government of India and when Government of Meghalaya when we go for talks like this. Menteri rang ba jela ul kentat halor kejing kena balami ba kadan kejing pat haka seng san hima pat kejing kesam halor kejing ai tiket jong u naga bentak election hagam begre ha kawai pat kaliang uhn men jong u balong ru MLA barim u James sangma ulaang ba kwa banyo ya kani tiket naga bentak kani election hagam begre ulaang balai kren sha ya kani sha kino yalam keseng bat ulaang ba amdan kanu kejing pat sieng sisam Work together. There is no division in the party, nor any division in the family. In fact, last about couple of days or 3-4 days back, we have met, and in the meeting, everybody has all the party leaders who are contesting, who want to contest, and the names of people who whose names are doing the round, even though they may not want to contest, or they may want to contest, that's a different issue, but their names are doing the round. So whoever's name was doing a round, we have consulted everybody, we have talked to everybody, and everybody has confirmed that they are with the party, and whatever decision the party takes, that will be the final decision, and they will abide by that decision. Karai ka sorkar Meghalaya ban pedon kam no daki kot NCRT high school kelawan ra ya bon kijing pensau bat wat la ka sorkar kalakam bahkan persyang menwan ra ya kijing kela ki badon kam ha kaliang ke puli putih bon pat kidan kijing artatin kani kalong ke kubor Kalkin hun Menteri Dangshan Kelarai ban pendon kam dagi kot NCERT na duk kelas 1 haduk kelas 10 haki skol hapok kejing penyat jong ke Meghalaya Board of School Education da ke baong ba om dai ban pendo yi kejing thok ke bedai bat kariti dustur ke history bat kejing long kerpang jong ke jela. Menteri ketenat puli putih rakam sangma ula kubur badan kat tu kat ni kejing wet bat ke sorkar jela kan wan ra kendon ban penbet hak bedai bat ki kot NCERT bat penrong yi kejing thok ki babet babiang na kabenta kejing puli hak jela. Uloong ba ke sorkar jela kan weng bet yi kinu inu ki benta hak kot lada kim ha bat ke ka ba kila community. Standard of content the syllabus to our children because we have to compete with the rest of the world now and we are not isolated. We are well connected with the rest of the world, with the global standard. Therefore, the standard of our education system, the standard of our contents and the syllabus should be the world standard. Therefore, we cannot be left behind. We cannot lag behind. We cannot move slowly. We should be at par with the rest of the world. Hakawai pat kaliang ya gijing pensngau jong kinong hikai bat ki kena pulih halor ke jing pendon kam ya ki kot NCERT kaya per. Don kinong hikai ba ai jingmut ba dai ban penmi da ki kot ki ba khambha bat don pat ki ba penpau ba kalong ka ba jenjar ban yo ya ki kot. Actually, it really helped us because there are lots of experiments in the textbook. Before it was just theory, but now for kids it is much better if they know how to do experiments with all those along with the study, along with the theory. There are lots of experiments, so I think it is very helpful. No, for the beginning of the year we didn't had many books available in the market. Actually 4 or 5 books we got earlier, but 1 or 2 were not available. Now it's available, but earlier before 2-3 months it was not available. Kajing ta jong kani kajing wanra kajing kela kan senang yo sngo shu shu hakini gisngi banwan bat kajing ya tai halor kani kandang yai beteng. Bureau Report DD News Meghalaya.
Kihinyos ni kelayat Henry kelempat yo ya ukna senrang bakat rius nam bala syara ha ka hawa kra. Wat lada kinong treka State Disaster Response Force bat State Rescue Team kile trishitom Henry ki kelempat lap AA. Kajingwat kelas sedang nadu Henry beje mestep hadu sansteng janmet manla kesni. Uba walang ulaang ba kenhun kile trishitom kat bala ha banwat habar ki benta jong kani kawa. Kinong rung syapo nagatnat fire service kilangam syapo kawa kaliar banwat ya Kenhun kelayo jingarap ru nakaseng samla bat dorbashnong jong shibun gishnong ki badon hajan kawa kra. Ka English Department St. Mary's College Shillong haka jing sunok tilang bat ketnan Arts and Culture jong ka sorkar jela kala penlong ya ke Inter College Theatre Workshop ba arts ni ha sawangka festival ar hajar saw ha St. Mary's College. Ki kena puli nagi college kilami ikmat ha gani ka workshop bat kila penpau ya jing kemen ban yo bani shimbanta ha gani ka workshop kane kalumpung aj hi kai kalong ban ai men sim ki samla puli bakin sha hi kai na ka banta ban penpau ya jing sngo jong ki ka sur kenut bat kiwe particularly in the performing arts we see the how music is really as an art form is really thrives in the state, and I hope and I really see that there's potential for theatre and musical theatre as well. Kale niam beden klam jong kejawa baju penlong mana usnam kabani asauski bat lai miet lenter kelas dang mentah kasni kani kale niam kelas dang da kajing da kale niam kebatip kum kasni pensin kabade kasni bahan riu jong katayo hadin beladap ban penlong ya kasni yau ya kabala bot pat da kiwe ki jing le niam ha kasni baneng kong ka jing le niam pensin kadon ka jing dei bat kan niam raj ha kaba ki kon raj ki balong ki kon ba kawe nakawe kasnong kabadon ke kamram ban pendap ya kasing le niam bat kata kalong ban wanra ya kesembut knong ubalong uding ya ubala kenyala krem ban wanra ya ha ajnar nakalau kentang hadin balapoi hayau musyang labu uni uding hagawe ni jaka belatip kong kejat lom su yung shimit mentapan ni pe kejing long jiman kesuneng hasilong kejing shit kalong arway 0.5 degree Celsius ba kejing khat kalong khat prop 1 degree Celsius kejing skam ko hau kalong kena puri nak spa man step bat hispa nak spa janmit kejing hap slap kalong khat 0.5 mm kalau bandon kejing hap slap bat kejing ti pertat habon ki jaka Shuaban poi syuk bukut jong katup kubor ni pe biang se sen ye kimat bakong san Ajing keren Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi syakari ha ke programan kibat bat ula banjur halor kejing don kam ban yada ya kemariang Lai teli ki an pengat kendon le asniu ke Bharatiya Nyaya Sanhita Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita bat Bharatiya Saksha Adiniyam kin sedang terekam no nadu syahai kesngi Penlim ke India ya ke South Africa ha ke ICC Men's T20 Cricket World Cup arajak South Final ke bala up hadu kat Westnam mani ora ya ke Global Trophy Kale niam be den klam sedang kale niam jong kipnar ha Meghalaya Te perlok katung la posyuk bukut jong tuk kubor jong ye mita janmit hadu bengi chambyang bat pila syakasi kublai